Assalamualaikum Soibku. Ketemu lagi di channelnya Riri. Hari ini aku mau baca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayatnya ada 6. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abidun nama a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim.